Amagombora nkampumude kaliro lyake ihura ndago gakirizeyo kuteganisibwa ibura lya mizeri n'amazi we gali mangi kyokka amakulu gaago matyamu singa tumanya buli kakodi akali wano abali mu kyemmamba muzana butadde mugganyi nema yiti buli kazambi yenna ali mwaga amazi wabula abasinga kati okukosebwa ennyo ng'ogyeko abasinga okukosebwa ennyo mu mbeera eno be balimi abatannafuna nteekateeka ey'okukozesanga okufukirira ebintu byabwe. Bwanyuma y'okweterera enduru ekitongole ky'ebyamiizi kya National Water and Sewage Corporation kihireyo miliyoni 140 okugura ensheke. Tuyo miliyoni 18 tugura pipe tuzihereza mukuru wa National Water and Sewage Corporation tutwarira mizi kabura amayonjo mucyo cyatureta ebuyaga tegana bakutukawo nekati tutereezaamu kabeti ebuyaga gatukawo gatuka ebuyaga nogajja kubaga siringa buserengezi. Ensheke ezi zatandika kugabwa omu magombora gateganisibwa ibura lya mizeri. Abakikuraho mukureba aba atubeteekateekera okutunga amaizi noreba kuba tushobora okubasa kutebekanisa n'okutaha entunguka y'okubasa abantu barise nk'uko omuhati unga yatunga amaizi nk'uko ezo zinywa amaizi menyi okuzagagura n'orutaru akantu aka sente zibaire sente kushanga programs za government nizije zikuza kubayamba kandi ziri kutezo omutwe burushaha mutuyambire cyo ndusanja mutorere batari kwenda kubikora eshaha amaizi nagije ngo nibenda sente ngo babashashire wonka amaizi nwari kuzagakoza tugaruza kozesibwa government okutenshekezo mwitaka kurahwe bimwe habichweke birabanze kutunga mizi harimo rw'amabara Nyamihunda Kiterede Kategengera Buyaga na Kacwampale. Aha bwa TV West ndi Sande K William.